Meta kien il-mistieden ta' Kay Burley fuq l-istazzjon Sky News, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tkellem dwar l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ il-konnettività bl-ajru bejn Malta u r-Renju Unit. Dan jippermetti li aktar turisti minn dak il-pajjiż jiġu jqattaw il-btajjel tagħhom fostna. There's very good connectivity between Malta and the UK, something which we have been working on over the past few weeks as well to ensure that next year's connectivity is even better than this year. Il-preżentatriċi rrimarkat li bħalissa lill-Ingliżi jiġihom orħos li jiġu jqattaw b'tala f'Malta milli li jħallsu l-kontijiet biex isaħnu djarhom. And a lot of people from Britain do come, not least because it's cheaper to go to Malta than it is to heat your home. Yes, as a matter of fact it is. And when one is there, then he can have an affordable holiday together with his family. Fil-waqt li tkellem dwar x'toffri Malta lit-turist, il-Ministru Bartolo semma l-promozzjoni li tagħmel Malta għal btajjel twal fix-xitwa. Tajjel ta' dan it-tip huma popolari u konvenjenti ħafna għall-anzjani mir-Renju Unit, kemm minħabba t-temp isbaħ li Malta jkollha fix-xitwa meta mqabbel man-naħa ta' fuq tal-Ewropa, kif ukoll għax Malta l-Ingliż huwa mitkellem tajjeb. Il-prezzijiet tal-btajjel f'Malta jibqgħu bi prezz kompetittiv ukoll b'riżultat tad-deċiżjoni tal-Gvern li jilqa' l-impatt li l-konflitt armat fl-Ukrajna qed ikollu fuq il-prezzijiet tal-enerġija. Dan żamm il-kontijiet tad-dawl f'livell stabbli għal kulħadd, inkluż għall-lukandi u postijiet oħrajn tal-akkomodazzjoni. Ftit jimilu fuq il-paġna tiegħu tal-Facebook, il-Ministru Bartolo ħabbar ukoll li mis-sena d-dieħla il-kumpaniji Jet2.com u Jet2 Holidays se jkunu qed iżidu bi 30% l-att ta' turisti li jġibu lejn Malta. Dan naturalment ifisser ukoll żieda fin-numru ta' titjiriet bejn Malta u r-Renju Unit.